Ang Ginoo manaa kaninyong manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gitawag ni Hesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Walay bisan unsa nga ikahatag sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa kun ako ug ang akong pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inig abot niya kuyog sa iyang mga anghel nga balaan inubanan sa himaya sa iyang amahan. Unya miingon siya, timan-i kini, pipila kaninyo dinhi dili mamatay hangtod nga makita nila ang gamhanang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, mura sa tagmatingala, gusto sa Ginoo nga magkahiusa ang tanang katawhan. Pero sa dihang nagkahiusa na ang katawhan, iya na sang gilibog aron magkatibulaag sila. Nya ingon siya, ania ako mianhi aron pagtigom, ningon si Jesus aron pagtigom sa nagkatibulaag kong katawhan. Unsa man ni duwa-duwa ra ni Ginoo, iyang tigomon nya iya na sang bungkagon, nya ini kabungkag na sad iya na sang tigomon. Saman gidua-duaan tas Ginoo. Naghiusa na gud ni sila, usa ra goy ilang pinulungan kay mao man ni sila ang mga kaliwat ni Noe paghuman sa lonop ba, usa ra man. Di usa ra ilang pinulungan. Oto nagkasinabot dayon sila, himo sila turi, kahiusa gyud. Mura man og nahadlok ang Ginoo pagtan-aw niya, ingon siya, bungkagon ta ni sila aron magkabahin-bahin ni. Nagkagubot ng ilang pinulungan, nagkabungkag dito sa Babel or Babel. Yang saman gidua-duaan tas Ginoo. Unsa man gi mensahe sa Ginoo? Magkahiusa ta o magkatibulaag? Sure mo ha? Klaro na, magkahiusa ta o magkatibulaag? Ya, ngano maning nagkatibulaag iya manggi nagkahiusa iya manggibungkag. Dunay duha ka hinungdan or duha ka hinungdan, duha ka klase sa panaghiusa di ay. Naay panaghiusa aron mo sunod sa Ginoo, naasay nagkahiusa aron mosunod sa kaugalingong gusto. Gitawag na tog tawhanon nga gusto. So kung magkahiusa ta aron pagtuman sa atong tawhanong gusto, di mo sugot ang Ginoo na. Pero magkahiusa ta aron pagsunod sa iyang kabubuton kana gusto na niya.
Nya unsa may kabubuton sa Ginoo. Matod pa dito sa katubang pagkahubas na sa tubig. Abisa katong pagsugod pa niya paghimos tao, unsa may kabubutos Ginoo. Ingin siya, lukpa ninyo ang tibuok kalibutan. Sanay kamo, panganak mo daghan. Nya kay iya man tong gipangpatay kay mga buangon na kay tanan. Pagka abot na sad ni Noe ang iyang pamilya, iya na sang giingnan, panganak kamog daghan, lukpa ninyo ang tibuok kalibutan sa inyong mga liwat. Nya karon kay ang mga tao siya, di na ta mo lakaw, kapoy kay lakaw tibuok kalibutan, anhin na lang ta dinhi maghiusa. Dili na sila mosunod sa planos Ginoo nga lukpa ang tibuok kalibutan. Nisupak na, wa na mosugot ang Ginoo. Pero gud anang moingon ka, na ingnon karon pananglitan, okay na ka og mamatay? Ngay kano lingi ay mong tupad ina, okay na karon og mamatay? Sige. Tanawa, di ba? Ang common yung tubag, ayaw sa oy, nga naman, gagmay pa akong mga anak. Nya kung gagmay, kung dagko na sa mga anak, wapa in taon mas stable akong mga anak. Di ba? Mga naisunod. Nya, mas stable na, ang akong mga apo, wapa kit in taon, gagmay pa. Daghan kay tagpasangil. Ngawita na, magmisa kong patay, misa ko na, pilay edad ani, 92 pader. Naku, angayan na ning patyon, siya, dili pa pader. Okay, sa mga angayang patyon, kanang 59, kaya ako 59 man ko. Siya nga, di sad pader. Naku, sige, kana na lang 10 anyos, ayaw sad pader. Kana bitang, di taganahang mubiya, ba gusto kita nga atong i-preserve. Mao na giingos Ginoo, ang maningkamot, pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an niini. Mao na, mo na meaning nga di mo sugot ang Ginoo nga kita na maoy mag-preserve sa atong kinabuhi kay di man tatag-iya ani. Una kinahanglan gyud andam gyud tang mosunod sa kabubutos Ginoo. Sa may kabubutos Ginoo in relation to life, kinahanglan andam kang magpakamatay tungod og alang sa Ginoo. Nya unsa man pagpakamatay tungod og alang sa Ginoo, matod pa diri niya ni Kristo, biyai ang imong kaugalingon. Deny yourself. Na siya. So good karon, ayaw na gyud hunahunaa ang imong kaugalingong kaayuhan. Unsa may atong hunahunaon? Ang kaayuhan anang imong tupad. Matod pa niya, love others as yourself. Sige, lingi ay mong tupad. Nasugod karon ang imo ng kaayuhan ang akong paningkamutan. Agi ka na rin. Ingna ka na. Nasugod ron ang imo na yung kaayuhan. Ana. O niya ron kung masakit ng imong isig katao, unsa may imong buhaton. Matod pa ni Kristo, atimana ang mga masakiton. O niya kung ang nasakit, ang imong silingan, nga kanhi kabit sa imong bana. Ansaman, atimanon o tiwasan? Mga buangon mo, inyong tiwasan. Mao na, atong kabuang. Ayaw, kinahanglan, imo gunang silingan, imo ginang atimanon. O niya ron, kay wa may kwarta ang kabit sa imong bana, mag-prenatal man, wa may kwarta. Ang saman, imong gastuan para sa prenatal? Sige. Nya, nagbati naman, wa manggig kuyog. O saman, imong kuyogan, aron mga anak? Imong kuyogan? Silingan raman ninyo, God? Mga nung mamatay na pa rin. Awa na, ang imo ng kaugalingong kaayuhan, ang imong gihuna-huna, di mo sugot ang Ginoo, anak. Maunanay hinungdan nga iya natang bungkagon. Tanawa ng mga ginikanan
nga nagsigi, mga selfish kay nga ginikanan ba, siging pangasaba sa mga anak, siging yung pugos sa mga anak nga mosunod nila. Tanawa di ba ini kadagkos mga anak, biyaan ginas mga anak. Uban pa na, ludan pang naong. Oh. Kamo, mga tiwasuno naman sa mugnaw. Kahibaw mo wagi siguro inyo ra ng pamilya ng mga anak kusog na kay musukol sa ginikanan. Mo dapat pagyud manamparos gud usahay. Di na tinod, oy ikiha pamangganing ginikanan, ipapriso pamanggani. Ngano man kay wa man ka muhatag sa imong gugma ngadto sa imong anak. Atis tingi imong anak ay gyud kasabi atiman na lang. Ay gyud kasabi. Nya og sakit na gyud kayo, hilak lang. Nya sige hila gyud atiman. Sa way mahitabo, ingka mas spoiled pader. Mas spoiled, maway buot. Sakto dili. Tubag. Mas spoiled? Mayo. Sato pa ang Ginoo sayop day ang gingon. Nga higugmaa gyud ang inyong mga anak ug ayaw palaguta. Sayop din na. Oy, ang dakong sayop di na mas spoiled ang mga anak ug imo na siyang higugmaon. Maon sa man matakdan sa imong paghigugma. Kamaosan nang mohigugma nimo. Matakdan ba? Kanang mga anak matakdan ginas ginikanan. Naong palang daanan ng inyong mga anak, natakda na ninyo. Naong palang hastang height. Nabi nako, pader nga nung mubo magkukayo, nako imong mama, isa mubo, imong papa, mubo, mao na imong height. Matakdan, height palang matakdan, naong palang matakdan, hasta gud tingog ana. Imong tingog, mutakod na si imong mga anak Unsa na kag imong higugmaon? Di ka na matakdan sa imong gugma, niya ang gugma mas spoiled ay. Unsa may makapaspoiled sa bata kanang bisan unsay iyang pangayoon imong ihatag kay nahigugma ka nga bisag mangayo na siyang makadaot niya sama anang mga gadgets, cellphone ang bata nga 2 anyos mukabot-kabot sa cellphone, mo diara day cellphone day. O sige ana. Wa na ka mahigugma niya. Gitagaan nimo gadgets nga makabuang niya. Gitagaan nimo gadgets nga mo hatag niya graduation, nahigugma day ka ana. Tubag. Kanang imong paghatag niya anang tanan niyang kanon nga naa nagalingkod dala sa imong balay nya sige lang yapong kaon tan-aw anang TV, kaon anang naa mga tamis kanang mga junk foods, nahigugma ka na sa imong anak. Wow, gipatay na nimo imong anak. Hilom lagi mo. Ikaw niya pa rin saon man nga mukha kong mag junk foods, ayaw palit. O sa may kanon niya di siya kang palit. Ikaw niya, na-addict naman na sa TV, ipaligya ang TV. Total gamay pa man ang bataa. Pero dako na, amusokol na nimo, imong kuha ang TV. Makig-away na pero kanang 2 anyos, kanang 3 anyos, kuha ang TV. Kisi-kisi na, hilak na. Sandi lang. Nailang kasabi, adang tanag usa ka oras, to na, gaduwa na nas kutsilyo, ang iyan nasang tudlo, may sigihan niya ka na, abis. Nanong imo masanang gibutang ang kutsilyo, diya dool sa mga makabot sa bata, nahigugma day ka na, taguin ang mga kutsilyo, aron ang pusporo mo yung duaan. Silaban day inyong balay, sunog day. Nganong imo masang gipaduol ang pusporo, nahigugma day kasi mong anak, kana ingon anak ba? Yango-yango ra ba mo? Ingon san mo kanis father ba, way anak, pero mura magnaa. Di, oy, mamalandong ta. Kay dili gugma ang paghatag sa tanan. Maubitaw ang Ginoo na higugma man kay nato, wa niya tagai ang mga tao nga matuman ang ilang pangandoy nga maghimog turi nga musangko sa langit. Kay nahibaw ang Ginoo makadaot na sa mga tao. Mao na ang usahay ang Ginoo dili muhatag nato nga maayo kas imong sakit.
Kay ngano man luos lagag pangguba sa hinimos Ginoo ug himsog kay kaglawas, kusog kay kang mupakulor sa imong buhok, kiskis anang kilay, tan-awang masakiton wa nagihusay-husay sa buhok. May pang masakiton ka kay mo amping pa ka sa natural nga hinatag sa Ginoo. Mga batanon tagaig sakit maglubog ra nas balay. Hala, lagsik og lawas, manglupad na ikagabi, dit anang ilang mga uyab, tinukangay dito ay mga kasal. Usahay, makatagbo pag ang pari. Nga mga himsog og lawas. Pero kato mga masakiton, ay tuaw, kasiging Lord, ayo hataon ko Lord, ayo hataon ko yung Ginoo. Dinagiti ka, ayuhon kay buutan na kay kakaroon nga nasakit ka. Di ba? Pasabot di ay, kung musunod lang itas Ginoo for better or for worse, ano sa to? In sickness and in health, till death do dili na till death do us part, till death see you soon. Na siya kita ang Ginoo ikamatay nato, malipay ang Ginoo lipay siya. Karon sugod karon unsay makadaot sa imong kinabuhi, biyae, ibaligya. Nga mahalin mo na. Sa sunod, ipalit og slat. Kana, pastil lang lindo talaga sa mahitabo. Kung ang imong gadget na yabag na kaana, kana imong cellphone, hapit na ka di matog, ibaligya rago na, ikahalin, ipalit rago nag slat sa atong SBF daghan kay kagrasyang madawat. Tanawa, di ba? Mudayon mo kusmo sinyong naw. Nasa na, lahat na sa so, salamat sa ato mga kaigsuonan nga sigpalit og slot. Atong halin as of yesterday ni abot na og 3,181 ka slots. Pakpak. Mauning mga tawhana ang kandidatos langit. Mauning mga tawhana ang nagpakita kaning namalit og slot ba? Mauning nagpakita nga gihigugma nila ang Ginoo dinhis kalibutan. Nga matud pas Ginoo, kung inyo kong higugmaon dinhis kalibutan, ako sa mong higugmaon atubangan sa akong mga anghel o sa akong amahan. Pero inyo gay kong isalikway dinhi, pasabot sundo ninyo inyong gusto, ako sa mong isalikway atubangan sa akong amahan o sa mga anghel nga balaan. Sige, katapusang lingi. Ay na, sugod karon, malit na kitag slata. Ibaligya na ng imong motor, imong balay, niya ipalit og slat, niya paglakaw-lakaw na lang na gasunod sa Ginoo aron magkatibulaag tas tibok kalibutan ug masangyaw ang maayong balita. Nindota no? Ginay, nindog na ta.